Lucia fuying ni kasangar na rakwa vatvatek. Mirata tengam mamnek si Yesuso rarwaso ikakawa na tawa katuvoy na sira tirararwaena mangido umanama angayan dapi chililan. Maniring jiram yaru muamuam ya peru tawa may varija. Amuriwo pancanyuno mapay muamua siya manoviso arwarupa mangay umvuraso muamuana. Angay kamunado tuvuyan ko dinyo. So itsak manyo so anak no kaglinga mangay patuvungan do arwa vurawa kukumanso kaglingayino. Ikanyo mapaluluso nyerpi akano ayub nyo akano tukap. Di kanyo tunay kada may minaminasino masin munyo tao. Nuas depan nyo tiga sa kavariam ipancin nyo dirawo makapiya kamo so uno nedan. Numiandang so di may rarat so nakamatawam unyi pancin nyo dira makapiya kamo so uno nedan. Amangay dumper jiran. Si jida nga mirngam, abo ang angayan no minachiring nyo sirang. Di kanyo tumaylili sa mangido ti sa kavarian. Ta, to kanyong yan do varida no tumautaw din nyo. Katanyo nuvuan no pipanamanda din nyoan. Tao may varia tawam adan kapanyarpisirang. Numangay kamudo ti sa kaila kayan no tawa tumautaw dinyo. Kapay panamdaso kan kanyom kaninyon. Kapangiwak-wak nyo so may kinging na tao dodangan. Kapancin nyo niya do arwa tao so nakakaikaira na ayat tumalamurong ninyo niya matadoto. No si makaranas kanyo do ilya, kadida na utawan dinyom, to kamo na makubot, akangay nyo do raraga naman chino. Uyadum ket do ay naman, atana do ilinyom, tuktuken namanan. Tuvilan dinyo may raratan na tao, adi mamlyeso naknakam. Naknak menyon, ukakaykay naranano katalamurong nano may gangan niya tao niya matadutuan kwanyo sira. Maniring pa si Yesu diram kupachiring dinyom no maratang wo araro no piyuyawiyan na niya matadutuam makdekdeng pa wo uyawiyan na do ginaw tao dinyo akano nipasing-singkad na do tao do sotoma no kakwap. Inyura na tao do kelasin akado paysaita. To kanyo makasyan. Tao minavaray ko dinyo do dangam. Nunimian pauri do tayar akado sitongam. Jabo kajida ni mamlisan so naknakam kumarudo pirarat nanda. Yakan nyo di mamlis. Numaratang wo araro no pikapya pinpinan niya mataduto so tawam. Alalikay pa wo ni pasing-singkad na so tao do tayar akado sitong. Akano wuyan na ninyon. Inyura na tao do chapay nongam. Manwa, ipancin nyo wo kapakaranas nyo do tingato, jabo ka din nyo kasando kararatana. Maniring si Yesu do machinanaw diyam, wo umamiring dinywam, umamiring jaken. Umapasub na dinywam, mapasub na jaken. Umapasub na jakenam, pasub nan daw nitumuvoy jakenan. Maka nateng so ararawam
masasari siraw raruaso ikakawa na may sinaulia mancino. Mupanyirisiringan. Yabuya jinga miring diyaman na kalamsuyan ni Satan. Do naman pangurayan do ngaran mo. Maniring dira si Yeswam kukatan ngan. Ta kuni macitara na si Satan. Ni makaikaya ni makasdo tiragma ni arag niya matadot. Amir nganyan. Ta kuna ni turudin nyo uyuyat kwan. So ikano yung nyo makararat do uyuyat ni Satan. So ikabuno matar ka uyuyat makatara din nyo. Tanato kanyo may rasag so mavuwam jidapi rarayin nyo. Din nyo narayan wo kami ring da din nyo no kalamsuyan ni Satanan. Tay sari nyo wo nakapadkatra na so ngaran nyo do tingato niya matadoto. No kanangam ni pasari no sayri si Yesu. So ni panchan na no muama panirsiringan do tingato akado karawan. Kuy sari di mo. Tamo ni beng do mapakatene-tene nga tao arwa vare mo. Amo kapatuo siya do yama perbuso nakam datao. Muamadoto. Tawak maranasangam munganay do nakanakam mo. Maniring pa si Yesu diram. Yama mimin wo may madadayan anani turudyakan niyam. Suni kabuno tawa makateneng jakan. Ta siya mau ya makateneng jakan na anak na. Ya buat tawa makateneng jiyama. Ta ya kena kano nipamnekan ko umakateneng ja. So ikabuno matar ka tawa makateneng ja. May varingongaw si Yesu do machinanaw diyam. Vayvoon na sira panchanano. Teyapya kamua makachitaso machitanyo no mata. Tako pa chiring jinyam. Aro wo panoyunuyuan na so chiring niya matadoto. Akano panyi-panyi no kakwa amakrano kapakachita daso nyo machita kano nyo mamiringam. Dadya ni machita, dadya ni mamiri. Amiyan so asaka mga nanaw no iwawalam niya matadutwa tawa ni maya sumkad di Yesu. Maniringam mumang nanaw. Makungukwa kapakap ko so tumayuno nga ikavino pad ko. Maniring si Yesuam. Ikungunyi bilangan mo ni vat-vat ka na chiri-chiring na niya mataduto. Maniring uriam. Ununod mo, akano pagad mo, akano uyuyat mo, akano nakanakamwam, tumupay ka sa umrarali niya matadutwa tao duto mo. Akarilo mo no ityata tao mo, akmanso ariarilo mo so katao-tao mo. Maniring dia si Yesuam, mano yung uri. So pangurayan mo dia, tao riyo ipakap mo so tumayo no nga ikavino pad mo. Ikungudo dialpid, amuriwo ni pachitsyan na pa si Yesu. Maniring diam, sino ikarilo ko ay tiyata tao ko? Maniring si Yesu diam, amiyan so asakatawa ni mapudo Yerusalem, amay pangido yerika. Amiyan do avak no raranam makasari so manako tao. May ratatangam pendaw ay wayub na kano nyerpina. Kajinawakwaka na ni pakakasida kaparyari kardasya dodang. Ikong udo ni machinaw asaka mapatanatanang so nakemsiya matadutwa mangunong dodang. Machitanaw tauram tunaliklikka kanginaran. Miratatengam amyan paso asaka diway ataw mangunong dang.
Macita na utawuram, tunapanyita kakarunaranadya. Mira tatangam, amiyan so asa katao do Samadia, amangunong do Sirina. Macita nam ikarilon. Kangay na kumuris do nipiraran na so kusuri. Akap na siya, mga ipivivik nando asa kavali. Ikadwa na arawam, mga pso adwa kanyarpi. Ito na do mapivali siya. Maniring jam, pivivik ninyo payan. Tasi pisa kaikwam, ituro ko karuan no nyarpian. Maniring si Yesu do mang nanaw no iwawalam niya mataduto atawam. Naknak man mo palaw tatlo katawang. Sino jirauriwo mano yung marilo no ichata taon. Maniring utawuram uni marilo niya tawa. Maniring si Yesuam ang irana kay naramos siya mangarilo so tao. May pangay si Yesua kano machinanaw jado asa kailiam amiyan so asa kamavaka sa mingaran si Marta. Tumautaw si Yesu do valida. Si Marta ranam amiyan so wari na mingaran si Madia. Iya ranam amlis na do tangay ni Yesua mamiring so chiring na. Ikung do masanga si Martam uriwo ni karagat no ununod na. Amuriwo ni panchan na no mupanyirisiringan. Mujaratan siwarya ya tumapavivu ja kana ya tumautaw di mo. Panchanay pa. Tamaya sumidong jakan. Maniring si Yesuam mumarta. Kamasangan no arwavari. Amiya sa kavari pa ya mudya niyagap. Tasiwar mo si Madiyam. Nanipamnekan uniya piya na vari. So ikabuno tawa makapersya dyan.